Në një cep të Bitpazarit të Shkupit, prej më shumë se 50 vitesh, një familje po e ruan një traditë të ëmbël. Me afrimin e festës së Bajramit, ky dyqan i vogël merr një gjallëri të veçantë. Klientët besnik rikthehen çdo festë për kore të freskëta kadaife jufka. Për këtë familje, ky zanat nuk është thjesht mënyrë jetese, por një përgjegjësi që ruan traditën. Околу 50 години, уште дедо ми покојниот додека бил жив, тој го отворил, татко ми го водел со неговите двајца браќа и така постепено оди од генерација на генерација, од колено на колено. Продолжува традицијата. Така. Се трудиме муштериите да бидат задоволни со квалитет и се трудиме да имаме секогаш најдобри кори. За сите празници има работа, а пошто во Македонија имаме многу празници и слави, така да секогаш се движи нормално, дека нема волкави гужви, како за Бајрам, ама имаме редовно работа. Ka klient që për 10 vite me radhë vinë në këtë dyqan, pasi siç thon, produktet këtu janë të freskëta dhe më të mirat. Baklava komple ara. Po përgatitni hala në shtëpi baklava? I blenat gashme, mirë më përgatit ka shumë punë ka për përgatit. Shumë pak tash përgatitet ashtu, tradicionale. Pa, тука најубаво, тука зимаме, тука сме научили, најсигурно е. Колку години поред купувате тука? Много, много, од кога постои. Приближно колку време постои? Па ја за мене лично 10 години, да, ја што купувам редовно тука. Секоја година од тука купувам. И чекате? Прекрасни се. Да направиме малце реклама, прекрасни се, да. Па најубаво оде корите за баклава се, најубаво. По сите. И затоа само тука земам. Колку време купувате тука? Па од време, што се вика, со години. Со години. Edhe pse sfidat e kohës moderne janë të shumta dhe zanatet tradicionale po bëhen gjithnjë më të rralla, kjo familje mbetet e vendosur të vazhdojë rrugën e nisur dekada më parë.